So hello guys, welcome back to my YouTube channel. Hai kami aku ijo tono ani YouTube channel lo. So ani title by thumbnail nu ena samai kena ang tini ma topic no te bodi video nu discuss khenai. So guys, tini ini video topic hai GNM course nursing GNM nursing course khenai ba Bangalore thangye. So inke video nu pai thumon jara nai tore nau jodi se GNM course khenin chuke Bangalore thangye. Inke nau abo process sinim chuke ba details sinim chuke nau bo video nu pai thumon jara nai tore am full process nai sakra nai bo video. Ke now I channel of tan to say channel subscribe khedi din ke bell icon on khedi din boni ter bus video mai son mobile na finding ke video no nai lagana so process break ke nai ke bini process break bini rang rom chana nai ke jo high price break ke ba high price pone jo high price of te college pone nai ke low price pone jo te college jo pone nai ke bini details jo silai nai pai to mondera video nai tadi ke phadi ang na no ani mobile screen to nai full details sai khare nai na pai to mondera nai tadi ke phadi jo video khobai thamai. So fighting ke friends jong silaina college ni details ro puilao jong high price ni college ni toye jong silaina puilao details inke je college ni mong abake Ebenezer groups of institution inke bo college ke so not only India wa ya pura all world no international nursing college se inke na yenu bekna ro BSc nursing plus international nursing inke bono Ebenezer college ni details ke bini address ke Bangalore RR Institute samo ke now na yenok makna ke phadi chong bini details tre silainai tola chong college ni looks ro na lenai na din na yenok makna ro boke college ni looks college ke bodi ke to bini na to sak to ke phnai zoom ke Ebenezer Group of Institution idi na yenok makna college ni looks ke bodi ke ke faidi friends tola chong silai pinai binit ma course tong aba college ot ma course available tong inke na poilao na yenu wakna GNM course duration ke 3 years 3 bosor course GNM ni inke bini total price na yenu wakna poilao na bona yenu wakna jadi bini total price thanai 3 years ni course total price ke 3,50,000 bini price pura 3 bosor ni course ke aron insinyo mini admission fee nang 20,000 ke next to company ni one first year on ni je course ni amount thane about 1,50,000 ke 1.5 lakh ni price mini amount nang puilawa first year no ke now second year on I don't make na second year ni ke 90,000 third year for 90,000 ke bani ke ni total 3 years ke na kero every year no scholarship dio nai 80,000 plus pong mayo 80,000 plus bani kena no ro college ni through de scholarship dio nai okay bono GNM course now for college ni 3 years total 350 lakhs by now ro complete kemayo ketre now ro nai no question tre details BSc nursing ko kheni chuke bini details ro mo to ke BBSc ni ko to 2 years MSc ni ko kemayo na kheni chuke ro 2 years ke jumpening ke tre silai nai ke friends nadi ro na tre nai no makna ro tre bang ma bo college o course to pharmacist ni bo course to na nai no makna 4 bochor ni 5.5 lakh course bini price ke nadi B pharmacist to D pharmacist to ke na ro paramedical poren chu ke paramedical po to ro wa ke na nadi course bang ma bo ke details ri mo to ke ang tre knowledge hani thang siat mami kang bo especially GNM nursing na to yes hani mo na jodi se now te sinim chuke ang mai contact ungye na ang mai krong lai mayu ang WhatsApp number iti mo to aro na ang mai krong lai mayu ke pare chong next step silai pine tre ke friends song ke chong tini silai nai tre ke details tre ke college ni poke abo Ebenezer ke na ni high price na aro ko pore na ke pore mayu aro ko na rang bisi invest ke pore ni chuke ke na jot sirang bisi invest ke dang kom ba ke amount kom ba ke na bo course GNM course no pai phaina ke na bo ye suggest ke nai bo college no nedi college ni mon nai no mek na Institute of Nursing ke bahut aro Bangalore no bini address ko now na yenu makna college ni looks college ke boding ke to ke bini address ro yo mo to na ni yenu makna address ro yo mo to ke chong pheli ro chong pora phusi le bini bini course ni
price ro sile pinai samsa unge tong ke bini scholarship ro samsa kamai chong phari sile nai kena ro nai no kena boni banner chung tok sa to lao phai nai di nau nai no kena kena di friends chung ro course chini JNM course ni je chini fees ro nang ro nang total nai no kena nai jiro total 90000 ni ke tai chung ebni jaro nau pore khangke aro pore hangke nau 1,50,000 nang nai akhen nau jodi se comprise by pore ke ro nai di bo college pore hangke na 90,000 by na bo course no complete khemai first year ni ke total to chung nai total of nai di nau nai no makna 2,60,000 ro total 2,60,000 ro ke aro hangke 3,50,000 ke nai di friends ke chung to sa details ke sile ne phedi ke nai di first year ro chini je course ni price thanai abo 90,000 thanai akino noro 60,000 plus nonoro scholarship rio nai kino tre ke chung second year ni silai pinai second year ke 85,000 ke first year ke nai di 90,000 now arpo second year ha ke 85,000 by now bo course no mane hero ko same second year ko no 60,000 plus now no scholarship rio nai same third year of same 85,000 nanai okay third year of same 60,000 plus nano scholarship rio nai akero na ni je tresion ma tong makero ro ni hostel ni be parosa angri sanai hostel ko nang ro free no cha ni ma no ni ma to ni ma jot free no hostel ko no free ke rele sioni mala details ke kurin le kurika trade na jot ka ham ke details ni chuke am whatsapp link tondi ai number ritimoto description box of ritimoto jana screen ni pona ino metna kena am tre details ke sini chuka ba study cheni chuka tre details ke sini chuka am ko mane ke asakio ang nano sikna hiye kini ni jorale baso no ha. So I hope asakio now I'm video na ye full details in chipek na hiye nchia kong tung singa ke na comment box o comment ke sumai ke na jodi sa ang bai krong nin chuke ani WhatsApp number bai ba calling number bai na ang bai krong lai ang description box o ritimo to inke screen pon ritimo to na abo number bai ang bai krong lai mayo tre details sinim chuke inke now JNM course ken chuke ba college to sari hana no high price ko pore mayo low price ko pore mayo inke scholarship ho na joto ang sai na ha inke tre doubt to inke na am krong ye na anu sumayo inke tre kya ko ke chung ro kuno risk ni bepar kroi mami ke asu risk ni bepar kroi mami ke chung directly ro principal by chung krong lai mong boye aro college ni principal ro chung krong lai mong boye ro kuno doubt ba tre abo ke risk mon man bepar kroi ke 100% sure no admission ko maine ke je babe ang na rules sai khari ha am no now rawa aba facility maine pero kuno ara thanye slide hanai ara thanye tel ka ke ong thanai abdi ma kuno na plan ma pro na do chasa down ke na directly principal ni number live na principal ko na call le meyo ke video no pai thon jara nai mo bojo toro khasa ke Tiprasa ni tu na ai channel subscribe kiya kong ke tapa ke channel subscribe ke ni bodung ko short video mai suma pandawa ke tinin jara asuno jotono khasa